سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وتر من يوتيوم كم توتروا نقبروا أبزوريانا زقات مزلو حبريتا زينا مقصاص ناي كلن هجرات بوليتيكاو قطباوي تاو كنتات زدهسس مدب حيزة خمس غرب لومون أقداسي نقولنا كمرنا كان كحنا نزغلي زبالكو عايز غريبا لهم أفكارنا فيكا زكاية زلو زخي زلو كنتات بغلط في زكاية زلو سلازي إزخا بخميكس ألو النخل انتاي قبرالو مسانا ركب زلو حبريتا كنرينا نزينا نجلوباوي زينا أفكارنا أفريكا ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሶማልያን እዩ ዶሚኔት ገይርዎ ዘሎ ወይ ከዓ ብብዝሒ ዝዝረበሉ ዘሎ ኢንተርናሽናል ሚድያ እውን እልኽ ኢሉ ብዛዕባ እዚ ንትንክብል ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ እንታይ ዓይነት ብፍላይ እዚ ክልተ ዋዕላታት ኣብ ካምፓላ ዝተገበረ ናይ ኢጋድ ከምኡ እውን ናይቲ ናም ዝበሃል ናን ኣላይንድ ሜምበርስ ዝበሃል ኣብኡ ዝተገበረ ከም ውፅኢት ናቱ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ቀጥታ ካብኡ ምስ ብዙሓት ዲፕሎማሰኛታት ድሕሪ ምርካብ ናብ ካይሮ ናብ ግብፂ ፍላይ ገይሩ ከም ዘሎን እዚ ድማ ብጂኦፖለቲካዊ ብኸመይ ከነንብቦ ንኽእል ክንርኢና ኣብ ድማ ከምቲ ናይ ቀደሙ ኣብ ካምፓላ ምስ ብዙሓት ሰባት ከም ተረኸበ ወይ ድማ ኣብኡ ዘጋጥመ ኩነታት እውን ክንርኢና ብዙሕ ክትዕ ዘላዓለ ኩነታት ኮይኑ ዘሎ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣቕልሊ ጌርኩም ተሪኹም ድማ ኣገዳሲ ነገር ክንምሃር ንኽእል ኢና መጀመርያ እስኪ ኣብቲ ኩነታት ኣብቲ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢይ ዝተሳተፈሉ ዋዕላ ኣብቲ ናይ ናም እንታይ ከም ዝበለ እንታይ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ዝገልጽ كزرب كلا بالجزيرة. Joining us here on Al Jazeera, you are part of the delegation, the official delegation here from Mogadishu, and you were in the convention hall when Abiy Ahmed was speaking. Can you tell us more about what he had to say and your reaction to his position? Thank you very much. أبتا أخيبا ناينام برايم مينستر نايتوبيا أبي أحمد انتاي كم تزاربس كان قرنات ولا لانزي أبال بايتو ويكا سنتر ناي سوماليا نبتو على تساتي في زنبري. It's a pleasure to be with Al Jazeera. I think the Prime Minister just doubled down on what he said previously, and that is Ethiopia has signed an illegal memorandum of understanding with a provincial leader in Somalia, which would give Ethiopia a naval base, a 50-year lease, and 20 kilometers from the coast all the way to the Ethiopian border. In other words, what the Prime Minister is saying that it wants to occupy illegally. So, Abiy Ahmed ኣብታ ኣኼባ ዳብል ዳውን ወይ ድማ ነቲ ዝብሎ ዝነበረ መሊሱ ከም ዘግሃዶን ኣበርቲዑ ከም ዝተዛረበሉን እዩ ተራእዩ ስለዚ ኣብቲ ዋዕላ ከይዱ እውን ዝኾነ ይኹን ቃና ወይ ከዓ ሓሳብ ኣይቀየረን እዚ እንታይ ማለት እዩ እጂ ኣብ ተደጋጋሚ ኣቢይ ኣሕመድ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ዳብል ዳውን እናወሰኸሉ ይኸይድ ኣሎ ዋላ እኳ ብኩሉ መዳይ ዓለም ለኻዊ ፀቕጥን መርገፅን አንጻሩ ይኸይድ እንተሃለወ أبي أحمد جن ندحريت يملس يلن من البعض انتهي سلزة عمانيكم زجبر زلو أبزعجك أبزلنك أنا سوماليا أب يونايتد نيشنز أب سكيورتي كونسلز بحال عصرت مش هجرات أبلا زلو وأبو نتقول داي ناي سوماليا ناي إثيوبيان أبتقول داي كل عالمو سخونة جدان يبي إثيوبيان خورد بتدقق عم تسوي كتجبر كلا أبي أحمد جن أجبابا لو اشترى لويك قليل هيكونن بمنجد فرنسا جيرو أبومبر نايت سكيورتي كونسل تشير بيرسون فرنسا سلازلا بماكرون جيرو إذا كنا تعتز خمسة جبر جبرالو فرنسا خنتاي ربح زلوا أبزي فرنسا
أبي أحمد بسلطان كم سخلة مجمريا نحيل بحرناتكم بمراغبن بسلطانان كان سلطان لكم هنا إلى ناي جنزب ديل جيرالا سلزي عبد delegation ناي فرنسا بزح جزء نادي سابق كمرة على السرايو سلزي مخصب سلزولو أبتنا يفتق بحري كناتات فرنسا دما نزي ربحاز تتقيمة أبتي security council بحالنا UN قديات تصاوت على كسا كندي جيم ناي بوليتيكا خمس جبر زولو بتحر مجارجة تزي بعفهم كان خزارة بقوله بتحر مجارجة سجبر زولو دما كنرينا شو سكنس معي نشتي نتي نفلت وعلي زقل تصنيو زنت عينت الوا كم تعالي خل يا أبي أحمد زبل هجي بمنقدي commentators ناي بوليتيكا خنرينا Somali territory, which is against international law, the UN Convention and the African Union's Convention on the sanctity of nations and states in this continent. The Prime Minister also said that Ethiopia is disadvantaged because it's landlocked. Well, here in the summit, we are in Uganda, which is also landlocked, and it peacefully works with the Kenyan government and the Djibouti governments, with the Kenyan government and the Tanzanian government to get access to the sea for commercial purposes. But بتزامادي بتمساسالي أبتي مدرنا أبي أحمد إثيوبيا أفدق بحرب سلزي بالله بزح وسعان بزح كساران كم زقاتما بزح سقطي نمعبالي انكفات كم زقاتما قليس نيرو نزبل حتو انتاي بلالو زبو على زي زكلتي وعلى تاتا بيز قبرزلو أب كامبالا أوغندا أفدق بحر زي بالله بالسلامة ومن قدم مسكينيان مستانزانيان أفدق بحر تتكيما تمع بالزلا نوح بسلام تخيزل هاجري سلازي كالوت هاجرات كقبرو زخلات غينن إثيوبيا زي تقبر المخنات يلن سنه اللاون أبحر عبدي بيت إثيوبيا بوليتيكانيا تاتن ناي سوماليا بوليتيكانيا تاتن فيت تراخيبهم دي بيز قبرو لكن رينا سلازي بس خمزي لخلو بزح ريبورت نا انترناشونال ميديا يزلني قاليو كخر قبل يكون كم وتر لايك قبر بليز سبورت قبر نز channel زحبريتا بزح سعر بزح دخام زحلفيو سلازي ناتكم دقف دما لايك غيركم شير غيركم ابقالو تبتعو channel زيادة بزح حسابات كسؤال خل حبريتا دما نبزحاتكم هرخل نابلكو تغطي هجي مختل برايم مينستر استقبري انترفيو كنرينا دما live now from Kampala. First of all, I just زتري وزر لهم مختل برايم مينستر ناي سوماليا يو سلازي تي ارتيز بحال زقبر انترفيو تي ارتناي تركي مع كنزيناي مثلني مستر كدما بزح زمدنا ان حدثوا ان حيلون زخدلو زلو كنتاتي wondered what advice have you been given about this deal? Is Somaliland even entitled to lease this land to Ethiopia in your books? سومالي لاند نزنجر زخد قبرو يفكر لا دي تبلالا ناي سومالي لاند بوليتيكانيا زبالون كمل مليسا خمس على كوين كل وجن كريو سلازلنا. First of all, thank you very much for giving us the opportunity to voice our concerns here. To begin with, Somaliland is not entitled to get into international agreements. It's part and parcel of the Somali state, and it comes under the auspices of the federal government of Somalia. So the MOU that was signed between the federal government of Ethiopia and the Somaliland region of the Somali state is null and void to arrive with. It does not have the legitimacy to get into agreement, and it حتر بزبالة سومالي لاند نزي نجر زين خدجبر مسألة بلان فغادي بلان سلزي التغيير زلو نالين فويد مالت زي حقاوي هكال زقبرو سلزخوني قبولن زي سرحن وعولي تغيير زلو بمبال نصور زخوني مالسي يهبال مالت. A very disturbing development where Ethiopia, our neighbor, is attempting to infringe on the sovereignty of the Somali state, the territorial integrity and the inviolability of the Somali state, a principle that is enshrined in international law, the UN Charter, the African Union articles, the Arab League, and all international organizations, international law and customary law. So this is an absolute infringement on Somalia's sovereign rights. What implications does this agreement have? So بنتصور إذا سوماليا تفطر زل حقي كونن أبي برايم مينستر أبي من سوماليلاند غير وزلو لولاونتنا سوماليا تحس عالم لخاوي حقي بشارتر ناي يونايتد نيشنز أفريكان يونيون ناي عرب ليك ناي كلهم عالم لخاوي انترناشونال حقتها تحس من سوماليا ورايلو أنصار لولاونتا زقبر زلو كنتاتيو زخا بخلو كخنن كم زلو كل ميدياتنا العالم نز حبريتا زبوش قبرو لوجن إثيوبيا قليل تسمع عنت دقفنا يكونن زلوا
ዝገበረት ገይራ ከላ ስጉምታ አንጻራ ቀልጢፉ ከም ዘይወርድ ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ንነዊሕ ዝተነጥቀ ናይ ሓሶስ ስእሊ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኢንተርናሽናል ሚድያ ከም ዓንተር ናይቲ ዞባ ተሰማዓነ ዘለዋ ጥንታዊት ሃገር ዓባይ ሃገር ሕጊ ትኽብር ሃገር ዝዓይነቱ ናብ ብሓሶት ዝተነጥቀ ስእሊ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኢንተርናሽናል ኮሚዩኒቲ ልዕሊ ኩሉ ድማ መጋበርያ ናይቲ ኢንተርናሽናል ኮሚዩኒቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳን ስለ ዝኾነት እዚ ኩሉ አንጻራ ንሳ ሕጊ ክትሕዝ ካላ ብተደጋጋሚ አንጻር ኤርትራ ሕጂ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ከምቲ ዝድለ ግብረ መልሲ ይወሃቦምን እዩ ዘሎ ንቐፅል ግን for the Horn of Africa and neighboring countries, and is there anything you can do about it? Well, sure. This is a serious development. Before the 1st of January this year, Somalia was very busy fixing its economy, fighting off Al-Shabaab, finishing a debt relief process that took us well over a decade, and successfully launching a serious fight against Al-Shabaab, re-establishing its relations in the international realm, and as per the political program of our እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክፈጥር ክእል ንዓኹም ነቲ ዞባን ምስ በለቶ ሶማልያ ኣብ ዕላማ ኣብ ሃገራዊ ህንፀት ሙሉእ ኣተኩሮ ጌራ ፅቡቅ ተስፋ ዘለዎ ክትንቀሳቀስ ከላ ሰራዊታ ምህናፅ ቁጠባ ምህናፅ መኸተናት አንጻር አልሸባብን ካልእ ነገራትን ኣብ ትግዝግሰሉ ትብገሰሉ ኣብ ዝነበረት መኻልፍ የጋጥማ ከም ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ዞባ ብፍላይ አልሸባብ ነቲ ዞባ ሙሉእ ስግኣት ናይ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ከምኡውን ናብቲ ገባሕሪ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ስለ ዝኽእል እዚ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ይናበለ ነቲ ኩነታት ይሸይጥ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ሸይጥ ኣሎ ነቲ ሓሳብ ይሕልፍ ኣሎ ወይ ድማ ናይ ሶማል ደገፍ ንክትረክብ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ፑሽ ይገብር ኣሎ ኣብዚኣ እንታይ ክንርኢና ኣብ እንታይ ከጋጥሞ ይኽእል ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክመፆ ይኽእል በዚ ዓንዳር መንገዲ ዝኸዶ ዘሎ ምክንያቱ እተን ዓበይቲ መሻርክቲ ዝበሃላ በዓል ኣሜሪካ እንታይ ከም ዝመላ ኣብቲ ኢጋድ ከምኡውን ኣብቲ ናም ሰሜና ነና ንእሽተይ መዘኻኸሪ We join the chorus of voices in the region and internationally affirming our respect for Somalia's sovereignty, territorial integrity, and political independence. እዚ ማይክ ሃመር እቲ ስፔሻል ኤንቮይ ወይ ከዓ ፍሉይ ወኪል ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብኣሜሪካ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብንፁር ቋንቋ ምስ ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ናይ ትካሎት ዓይነት ትካላትን ልኡላውነትን ግዛታዊ ዶብን ሶማልያ ክኽበር ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚኣ ወላ ሓንቲ ሕርክርክ ዘብል ምክንያት የብላን እንተኾነ እዚ እናተባሃለ ከሎ ኣቢ ባክዳውን ነዚ ምስ በለ ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ኣሜሪካ ሓደ መዓልቲ ድሕሪኡ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢ ኣብቲ ናይ ናም ዝበሃል ኮንፈረንስ ከይዱ ኣብቲ ገባሕሪ ይቕረታ ክሓታ ይደለ ተጋጊና ይበለ መመሊሱ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ይውስኸሉ ዳብል ዳውን ዝገብር ዘሎ ስለዚ ወላ ሓንቲ ክስምዖ ከም ዘይከኣልን እንታይ ክግበር ይኽእል እንታይ ዓይነት ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እስከ ሕጂ ናብቲ ሓደ ስኮለር ናይ ሕጊ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝተዛረበ ክንሰምዕ ፕሊዝ ላይ ግበሩ let's continue. Of course, from that IGAD meeting in Uganda, what's your take on the announcement they made after the meeting? I think there is something that we need to take note of. During the meeting, the AU chair attended, that is Honorable Fawaki, and that tells you a lot. The resolution that is made in Entebbe in Uganda on Somalia, Ethiopia, tensions, it's going to grow. And the solidarity that is recently established between AU and IGAD, it's likely even to entrench the decision that Ethiopia need to observe the sovereignty and also the territorial integrity of Somalia. That is within the international legal doctrine of the principles. And so moving into the future, I think Prime Minister Abiy of Ethiopia will have to think twice about moving forward with the deal because most... So, እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ክንሪኦ ተኾይና ኣብቲ ናይ ኢጋድ ዋዕላ ብምሉኣቶም ከምኡ ድማ ወኪል ናይ ሕብረት ቦምበር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ከምኡ ቦምበር ናይ ኢጋድ ናይ ኣሜሪካ ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ኤውሮጳ ወኪል ናይ ካልኦት ሃገራት እውን ተሳቲፎም ላብ ዝነበሩ ብምሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ተሳቲፉ ላብ ዝነበረ ብንፁር ቋንቋ ኣብ ጎኒ ናይ ሶማልያ መርገፂ ጠጠው ኢሎም ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ክጥንቀቕ ክኽእል ኣለዎ ዝብል መደምደምታ ይበፅሑ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ድማ ንሶማልያ ተዓለም ለኸ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ካልኦት ትካላት ምስ ሶማልያ ደው ይብሉ ከም ዘለውን ነቲ መርገፂ ናይ ሶማልያ ይድግፉ ከም ዘለውን ኣብይ ኣሕመድ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ድማ ቅቡል ከም ዘይኮነን ስለዚ ክጥንቀቕ ከም ዘለዎን ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ግን እንታይ ስለ ዝኣመነ ክሳዕ ክንዲዚ ዓንዳሪ መንገዲ ዝኸዩ ዘሎ እስከ ነስማ if not all the states in the Horn of Africa seem to be backing Somalia and Ethiopia remains isolated. But after having said that, I think there is a need for a good officers of IGAD and also the AU to continue marshalling and putting together resources to bring a constructive dialogue
into this tension that is happening in the Horn of Africa. Okay, but even as you speak of constructive dialogue, Ethiopia was a no-show at all in Kampala. Somalia rejected mediation. So given these two headline stances from these two parties, what remains the way out? Now, they will continue to have the so ትፀገም ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ of course ክልቲኡ መርገፂታት ትርር ዝበለ ቦታታት ሒዞም ኣለዉ ስለዚ ሕብረት ኣፍሪካ ገለ ነገር ክገብር ኣሎ ብዙሕ ሽምግልናታት ንምስላጥ ፀጋታት ከዳሉ ክኸላሎ ነቲ መስርሕ ክቕፅሎ ኣሎ ትኾነ ሶማልያ ዝኾነ ይኹን ኔጎሲዬሽንስ ወይ ዲስካሽንስ ወይ ሜዲቴሽንስ ወይ ሽምግልና ኣይደልን እዚ ንጹር ነገር እዩ ሕጊ ጥሒሶም ኣለዉ ዓለም ለኻውን ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ካልኦት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተጣሒሱ ስለ ዘሎ ኢትዮጵያ ነቲ ተበጊሳትሉ ዘላ መንገዲ ክትሓፅቦ ክትክእል ኣለዋ ነቲ ኩነታት ድማ የቕረታ ሓቲታ እንተኸይዳ እዩ ድሕሪኡ እቲ ሽምግልና ክጅምር ዝኽእል እምበር ከምዚ ኢሉ ከሎ ሽምግልና ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንዝብል እንታይ ክግበር ይኽእል ኣብ ከምዚ ዕፁ ብክልቲኡ ተሪር መርገፂ ኣብ ዘለዎ ኩነታት ንዝብል እስከ እንታይ ይብል ንስማዓዮ እዚ ናይ ኮንፍሊክት ናይ ተፃብኦታት ስፔሻሊስት እዩ a strong stand. You know, the positions they have taken, I don't think 8 of them is going to back down because each one of them feel that they have the right to have their stand. But kind of, they will have to use, IGAD and AU will have to use maybe the stick, where need be to kind of put pressure on Addis Ababa to loosen their stand. But at the same time, trying to provide some kind of a leeway for Hargeisa and Mogadishu, maybe to iron their domestic issues before they bring them to the regional, so that the region can find it more easier. So, but حدا يعني قال تسعنو وي سقمتي نعبي نتزخذ زلو من قدي نغير كجبرلو صعطة كجبرلو كم زلو كنقر كله بنتصور دم عبي حق تعزلو سلز قال نقر كجبرلو بتخيل من قد دما قلنا سومالي لاندن سوماليان قدايم دما نمسلات وي كانت كونتات ناتي زخنا نقر نمقبار تبقص كجبرلو معناته أبزكم فلتو زلنا ولا قا سومالي لاند أكلنا سوماليا نبلان تلنا ቴዎሬቲካል ከም ተኾነ ብተግባር ግን ከምኡ ይኮነን 30 ገለን ዓመት እዚኦም ህዝቢ እዚኦም ከም ናጽ ሃገር እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲከኛ ምስ ቢቢሲ ዝገበረ ሓበሬታ ንስማዕ ምንታን ንኩሉ ኣማኪልና ክንሪኦ ምንታን ሶሪ ኣብዚ Ethiopia. We control this territory. The president of Somalia or his ministers cannot even travel. They cannot travel without our permission. So therefore, to claim sovereignty and territorial integrity over a land which you do not control and over a land which has a functioning, stable government, has had multiple elections and peaceful transitions of power is absolutely ridiculous. Somalia would do well to look at the overall picture and እዚ ፖለቲከኛ ናይ ሶማሊላንድ ካብ ሃርጌሳ እንታይ ይብላ ኣሎ ሶማልያ ሓላፍነት ኣለና ብልዕሊ ሶማሊላንድ ክትብል ከላ እዚ ቅቡል ኣይኮነን ን30 ዓመት ፖለቲከኛታት ናቶም ብዘይ ፍቃድ ናይ ሶማሊላንድ ዘይኣትዎ ሃገር ዝኾነ ቁፅፅር ዘይብሎም ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊና መፅኦም ክገብርዎ ዝኽእል ብዘይ ናትና ፍቃድ ክኸውን ዘይክእል እምኻ ልዕሊኦም ርግኣት ዘለና ልዕሊኦም ፖለቲካዊ ኣካይዳ ተመክሮ ዘለና ፖለቲካዊ ምርጫታት ወይ ከዓ ሰላማዊ ምስግጋር ናይ ስልጣን ተሰለስተ ግዜ ክንገብር ዝኽኣልና ኣብ ልዕሊና ኮይኖም ንዕጫናትና ክውስኑ ምፍታኖም እዚ ቅቡል ኣይኮነን ዓለም ለኸ ድማ ነዚ ኣቓልቦ ክገብረሉ ኣለዎ እናበለ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ሶማሊላንድ ናቶም መርገፂ ከምዚ ይብሉ ኣለዉ ሶማልያ ኣብ ልዕሊና ምሉእ ቁፅፅር ዘይብላ ንሕና ከም ሃገር እናኸድና ከለና ኣብ ልዕሊና ንናትና ምርጫ ንናትና ሕሩያን ኣብ ባዕሎም ከምዚ ገይሮም ተዓለምሲ ምስ ሶማልያ ኮይና ንዓና ክትዓፅወና ፅቡቅ ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ስለዚ ሕብረት ኣፍሪካ ነዚ ኩነታት ናይ ሶማልያን ሶማሊላንድን بحاجة كفيلهم حاجة معلبك بس حلو زخول من جدي نخجبر خلاله سكنيش نسمعه. Look at the benefits of recognizing Somaliland themselves, because then we would have 2 voices or 3, including Djibouti, in the African Union and the United Nations. Somalia it's not that they just don't recognize the sovereignty of Somaliland. They're saying they're going to use international laws to scuttle this deal, and they've been making, reaching out to different countries to back them on this. As far as international law is concerned, my personal view is that go to international law, and I think the International Court of Justice, if a case were taken there, would find that Somaliland's remedial right to self-determination was remedial, and just as in the case of Kosovo, they would rule in our favor. So
يغرتها بتخيل بتي تكونتات ناي سوماليان سوماليلاندن أزارة بكونتاتنا خوني متسالو سوماليلاندن ناتنتنا زقبعنا مثلنا يتحصلو أن إحنا كم كال هزبي ناتنتن تقبلنتن بعالم درجة يقبعنا سلازي إذا قداينا خمس خونا كلني كل خلو سوماليا دما إذا كونتات زي مجمريا من سوماليا كودا زلويو هذا حجر بمانقواتيو كجبر زلوي كنا اللي كل دما إثيوبيا جبرو أين دلني يوم زلو سلازي تي أفريقيا يونيون مجمريا نتقداينا سوماليان سوماليلاندن أم شمال عب تراخص أوتي جبانيرو إثيوبيا بمانقواتيا تزل دما عب أزارة بخينو لو سوماليا دما أبز حجرايوم ناي سوماليا بوليتيكانيا سومالاوي إثيوبياوي كم دما تعزابي ويكا نايتي كبابي تنتاني بوليتيكا أبل الجزيرة زقبرو ديبيتس كان ري بليس لايك جبرو سبورت جبرو أبزي أبزو رسنز بلك تعالو يرتراون تلا علي أبزي. In Jijiga, Prime Minister Abiy Ahmed says that landlocked countries such as Ethiopia face insurmountable challenges. But why go to Somaliland to address that when it is sure to trigger a dispute? Bismillah. Well, thanks. So I think the Prime Minister's call was not specific to Somaliland only. It's obvious that this great nation needs direct access to the sea, and for this. So زتري وزلهم سبنا بعلون هذا أبال بايتوناي إثيوبياي member of Ethiopian Parliament يزبال يلومرلو بزح أزدار بكونتات كوينلو كم سومالاوي كوينيو زارب زلو جن سومالاوي كونني لومون بزح سومال كل سومال يسحفلو مالتيو سنتاي زبل زلو تحطو ناف سومالي لاند تراي زغنعي كوننتاي لحتيتاتو إذا كونتات زي بس سوماليا شجر كفتر كم زغل نافلتكم سلامتاي كيتكمو وي شجر مدلايو نزبل حتو نحنا نقول لنا هجراتنا حتيتنا سومالي لاند جن تام جمريا زمالة ستلنا سلزخونتي سلزي نحنا نبفلو يناب سومالي لاند نفتنا كونتاتين برنا سومالي لاند نتي طلبنا كلنا زغربنا سلازم على ستلنا يزبل زالو to enforce and strengthen regional integration for both economic and social interests which benefits all parties. And speak of Somaliland, like the other neighboring countries, we share not only borders but we share also the same community who lives here and there, and this would be a great benefit for both people living in Ethiopia and in Somaliland. So that's it. But there wasn't a specific interest to Somaliland, but we are very thankful that Somaliland has become the first that we have also access to other places, to the ports and to the sea. So I would say it's only an opportunity open to all. انت هوني ولا سومالي لاند بتصبغ ماليسيات لنا انت لا كالوت هجراتنا في دقة بحر كندلينا لذي تدليتنا كالين كغتلي ونابلي دزارب زلو سلازي اسكن غتل ابتانيكس بزح سل زارب نوع زبالة زربا سل زلو كنسكرين. Given that Somaliland is not recognized as a country by any other nation in the world, this is why the move has received a lot of condemnation from many different organizations. Mr. Ayente, what do you make of what you're hearing? Did Ethiopia come to, say, Somalia, which has the longest coast in Africa, the longest coastline, as one of the countries in the regions that could provide it with the access to ports that it so desperately needs? I think the facts are very important here. Somalia, like all the other neighboring countries to Ethiopia, has been willing to engage with Ethiopia on a mutually beneficial trading arrangement, including the use of its ports. That has never been a problem. مجمريا سوماليا كم حدا أبي أفدق بحر زلوا هجر أمس إثيوبيا أنت عن زمدنا لوا أفدق تي كم زلوا خمس إثيوبيا إنجاز كتجبروي صمدوق تجبر كتزرع ربنا يتقلن يعني إيران زبل حتى بوجن سوماليا كمل سكولو سمعوا سوماليا دلونت نيروايو نتي طلباتنا إثيوبيا نمملا in fact ذكرت حين كنت ناصر شو مثلا ناصر شاتن إيرترا سود سوماليا بريزنت شو زنبرة بريزنت سياسة بريزنت برايم مينستر أبن سلستيوم تسمع عمنيرم سلزي بإيرترا بجبتي بسومالي كركب كم زغلاف دقة بحري رجوت نيراب توان تنزيد زبارة صلوا. The second fact that's critical here is that Ethiopia actually made itself a landlocked country 30 years ago in 1993 when Eritrea gained independence. And the third extremely important fact and context to this debate is that Ethiopia's economy, in fact, grew exponentially bigger after it became a landlocked country. And that's also true for other landlocked countries in Africa, like Botswana. So the notion that you're impacted economically by lack of access to the sea has absolutely no grounds. So انتهي بالزلو كالي أجد أسنة تذكرية زلنا إثيوبيا أفضل جبهر كم سنز جبرتنا نفسها نيرترا ناتنا تسعة سلسلة مسحبة يزبل زلو زون distortion ويكا قريسكا نيرترا I think أبال جزيرة قربت خوين كم زحينة نيرترا متسلام قال ملأ أقولك كابتم أبتي جزيرة بزحت نيسومار سكولا رسالو نبوليتيكا نياتا تنتنتي نيرترا أبال الجزيرة مزت خوين كا نيرترا حماق تزارب كتكلم لك كوميت بلان هي الجزيرة مبزحت جزي بزوج زي بزح بيرترا حماق زوج حبريتك أبال الجزيرة ينيرو إذا خامس سنة إثيوبيا من البات بكالك زي خطأ صفتني so كله دم أنت يبلالو إثيوبيا بسنك أفضل بحر مس أنا قطبات بلاش يزبهلون جيجان أو حق زي تمسرتني مهنياتو أتي كله قطباوي عبيتنا إثيوبيا
ድሕሪ ኣብቲ ገባሕሪ ናይ ኤርትራ መኽሳራ ኣብቲ ሳንሽ ካብ 2000 ጀሚሩ ብጅቡ ተኽጥቀሙ ከለዉ ዝመፀ ስለዚ ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ገባሕሪ ዘይብለን ኣብ ኣፍሪካ ዝበለፀ ቁጠባ ዘለዎም ከም በዓል ቦትስዋና እውን ብዘይ ኣብቲ ገባሕሪ እዮም ገይሮምዎ ስለዚ ኣብቲ ገባሕሪ ወሳኒ እዩ ኢሎም ከም ናይ ካልእ ሃገር ንክጎብጡ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ቀበል ኣይኮነን ይብላል Okay, let me bring in Matt Bryden in Nairobi. As I mentioned, there has been a lot of condemnation. Somalia said that this would amount to illegally occupying parts of the country. The Arab League has called it a violation of international law. Is it? Well, it's certainly a violation of international norms and standards. I mean, the unity and territorial integrity of states is something that the African Union, the United Nations consider to be, in principle, sacrosanct. But that doesn't mean that there have not been new countries. In fact, many new countries have emerged since the end of the Cold War in 1989 and 90. So the recognition of new states is also something fairly common. And although it's a difficult process, it's certainly a controversial one, Somaliland has been de facto an autonomous polity since 1991, so 33 years, which is longer than it was united with Somalia. It was an independent state before it united with Somalia. And Somaliland as well has a stronger case for independence legally and politically speaking than countries like Eritrea and South Sudan that have been. سمعكم هذا تتواويا نزيا خصماكم إليه كل جزء تتواويا نبي إيرترا تمسخت كل الوقت كنتات الجزيرة قال خجبر خلو إيرترا حماق تكسر لك أنت يزبل زلو ولو كعلم لخاوي حقت حسنا أنت لنا تتحسن تلو نا أفريقيا نا حبرة أفريقيا نا يونايتد نيشنز حقت تتحسن تلو أكالك زي جناية قات من مالتها يكونن نبنت حجرات حدشتي وزعين ولو نبنت إيرترا كبيتوبيا حدش حجر كون كلاونوكو نتي جزء تهودو بمتحاسيو حدش حجر تغيير سلزي سومالي لاند كاب إيرترا نلعلي كاب دبوب السودان نلعلي نزق بقى نيرا سلزي كاب أن تحت زخنا كم على إيرترا نبلة إيرترا كمزي تاريخنا إيرترا قنصيبهم دك كمتي نزيهم نخالك تقلص وين كان إيرترا كم حما عبنت كنت كم كتكلم لك شيء on them بتتجاجع من زحزن كفاليو زياتهم قلنا سوماليا زوكلا يكون زيز عرب زلوت على نابنت كمون كاتم كالوت سكولارس زين بين زيز حجز عرب زلو نابنت بمنجس سوماليا ببيت فردنا سوماليا كم حدا أنصار سوماليا ويكا بتحت منجستي نمكنتال قال كيزلو كريميناليو يبنيا تباهيلو ببيت فردنا سوماليا استوسنوا لسبيب يت حجمتي again زعبا سوماليا نخزار بيفكرلو بزح بتويتر اب اكس بزح ازرا بكوناتات كوين زلي اكس ناتي جي تو تراريكم بليز ادغبرونا بتويتر كدخلهم او بوست يقبري ناتكم حجز ما بتعمي قداس بليز اي ترسو تويتر مخاده قداس نتالو بوليتيكا او يزلو عبيت مرحتي مبزعتهم هاجرات او يمزركبو سلازي صلوا خنقبر بوليتيكا صلوا انت صنع نقبر توينكا اب تويتر اب اكس تويتر ناي قدام شمي حجي اكس بحال ابيا او ردوا ولا 5 دقائق نجزيه متفاعل صبغيو قال استبحله شير مقبره وها حجازيو اتقبركم ما زياره دس بلان سلازي زياتهم كلاتهم مبزحت غزي نيرترا غول يتيخا نيتوبيا خالوت مصببا كما اجندا استتحزيو نغزل اسكنشتري been recognized by the African Union and the United Nations. So it's not completely beyond the pale that Somaliland could be seeking independence and recognition, but it doesn't have the consent of the metropole of the parent country, as it were, Somalia and Mogadishu. And so for that reason, I think we're seeing a very high level of controversy and elevated tempers and rhetoric on all sides of this issue. Yeah, that's a very interesting point there. Let me put that to Mr. Mohamud. Is Ethiopia willing to, the wording isn't very clear, but is Ethiopia willing to recognize Somaliland as a sovereign nation in return for access to this port? Let's get the facts. زيادة قد تحتها إثيوبيا نسوماليلاند كم هاجر كتقبلان تقبلنا كتبان دلونة على الوارو نزبل حتى Without access to the port, the demand to be independent by Somaliland has been a long-standing question. It has been almost now more than 3 decades since Somaliland has been leading itself by its own. And long before ago, during the colony, as soon as Somaliland was independent from colony, you know that it has been recognized by more than 30 countries. And after it joined the Union, again, it just took its own choice of standing alone with the stability within the whole Somalia. So now it's in the process of calling for independence. And I see that there's a lot of strong grounds for Ethiopia and for many other countries to recognize Somaliland. So Somaliland has a great opportunity of being recognized. Okay. And this goes on through. So بحفشة كلل اندي زبل زلو سوماليلاند تقبلت تركبالو بزح مغنياتات هلو نابلي بتخكل بنتصر إثيوبيا كتقبلا دلونت هلو أوي زبل ملساي هابن غوبو جن يستقبلنت كلوا خلالو زبل دمتي تسمع زلو بدحر مغارجا نزو كنتات زي من يهندسوا خمزلو كالوت حيلتات كرب حلو سلازو خلو زقبر زلو مخانو
ንጹርና ኮነ ይመጽእ ኣሎ ካብቲ መዓልቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ ስለዚ again እዚ ኩነታት እዚ ንኻልኦት ከርብሕ ዝተባህለ እዩ ሶማላውያን ነዚ ኩነታት ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ዝገልጽዎ ዘለዉ አብይ አሕመድ ድማ ነዚ ዓንዳሪ መንገዲ ናቱ እንተቐፂልዎ ብዙሕ ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ኣብ ካልእ ዜናታት ክንሰግር ክንፍትና ነዋሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ካልእ ግዜ ካልእ ከይትኩም በባሂልዋ ከተጣዲ ዋና ብንወዝ ባደም ኮይና ብትሪና ጽነት ካብ ኮነ ትምቢትና ተናጽና ንልዕል እንኒ ከይበልና ሓሊባልቦዩ ዝያንሰሴ ኣይጎም ድንያ ቅጃ ዝሓረሰ ክምርሽ ሓሚሩ ልርክቦ ንዛሪ እንግልዓን ኩሉ ሎም ዘይከተተ ቦታ ዘይመከተ ታሪኽ ኣልቦ እዩ ደቡ ከምዝሞተ ሓሊባ ኣልቦ እዩ ዝኣንሰሰ ኣይጎም ድንያ ቅጃ ዝሓረሰ ሚኒስትር አብይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገጠመው ያለ ችግር ገጥሞናል አሉ። ክርስቶስ አዳምን ለማዳን የገጠመው ፈተና እርሳቸው ሀገርን ለማዳን በሚያደርጉት ጥረት ውስጥ ከገጠማቸው ጋር ተመሳሳይ መሆኑንም አንስተዋል። ክርስቶስ ለአዳም እንዳዘነለት ኢትዮጵያንም የሚያዝንላት ትፈልጋለች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ክርስቶስ አዳምን ለማዳን ሲሰራ በአዳም ላይ ተጨማሪ ቁስል ለማምጣት የሚሰሩ እንደነበሩ ሁሉም ዛሬም ሀገር ለማዳን ስንሰራ በሀገር ላይ ተጨማሪ ቁስል ለማምጣት አቢ ሕጂ ኻ ምስ ኣምላኽ ክወዳደር ጀሚሩ ኣሎ ከምቲ ንክርስቶስ ኣብዛ ዓለም ዝፃብዎ ዝነበሩ ንደቂ ሰባት ከድሕን መፅኡ ከሎ ደቂ ሰባት ግን ክርድዎ ዘይከኣሉ ንሕና ድማ ንኢትዮጵያ ከነድሕና እናደለና ከለና ኣነ ብፍላይ ዝብል ዘሎ ዝርዳእኒ ስኢነ ኣለኹ ዝሕግዘኒ ስኢነ ኣለኹ ስለዚ ከምቲ ክርስቶስ ንከድሕነና ሰብ ዝርድኦ ዝሰኣነ እስራኤላውያን ዝቐተልዎ ኣነ ድማ ንኢትዮጵያ ከድሕና እናደለኹ ዝርዳእኒ ሰብ ኣይረኸብኩ እናበለ ነፍሱ ምስ ክርስቶስ የወዳድራለሁ ዝብል ሐድሽ ክሲ ተፈጥሮልሎ ዝተል ራሳቸውን ከክርስቶስ ጋር ያነጻጸሩ መግለጫቸው ክርስቶስ ከልደቱ እስከ ጥምቀቱ በተጓዘ ጊዜም አብዛኛው ሰው ከጨለማ ዘመን እየወጣም ከመከራው ዘመን እየተሻገረም ከሞት ቀንበር እያመለጠ መሆኑን እንዳልተገነዘበው ሁሉም ሀገርን ለማዳን የምንሰራቸው ስራዎች ለሁሉም እኩል ላይታዩ ይችላሉ ይላሉ። ክርስቶስ ከጥምቀት በኋላ ለሁሉ እንደተገለጠው የኢትዮጵያ ትንሳኤና ህዳሴ ለሁሉም ግልጽ የሚሆንበት ጊዜ ይመጣል ሲሉም ከዚህ በፊት ህዝቡ አይረዳውም አይገባውም እንጂ አድጎ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ዝተብዝዲ መወዳእታ እኳ ዘይብሉ ብሓቂ ካ ትግረም ልክ ከምቲ ክርስቶስ ንዓለም ከድሕና መፅኡ ግን ዓለም ዘይተረዳእቶ እስራኤላውያን ዘይተረድዎ እሞ ክሰቕልዎ ዝመረፁ ንዓይ ድማ ንኢትዮጵያ ንኸድሕናይ ለመፅየ ግን ዝርዳእንን ዝቕበለንን ሲነ ይብል ኣሎ ንህዝቡ እናጨፍጨፈ ብድሮን ዝቐትል ዘሎ ብጥሜት ኣብ ትግራይ ንህዝቢ ዝልብልብ ዘሎ ኣብ ካልእ ዞባታት ድማ ድሮንን መዳፍዓትን ነፈርቲ ኩናትን ናብ ሃገሩ ዝስልኽ ዘሎ መራሕሲ ምስ ክርስቶስ ነፍሲ ከነፃፅር ከሎ ናይ ብሓቂ ግብዝና ዘለዎ ሰብ ጥዕና ናይ ኣእምሮ ዘይብሉ ሰብ ኣብ ሪያሊቲ ወይ ከዓ ኣብ ኩውንነት ዘይነብር መራሒ ዝበሃል ዘሎ ኣቢ ኣብዚ ቀረባ ሓደ ዓቢ ፖለቲከኛ ናይ ኬንያ ከም ዝገለጾ ኣቢ ምናልባት ኣብ ታሪኹን ብዙሕ ግዜ ሓሶት ነፍሱ ስለ ኢትዮጵያውያን ይኽኢሉ ንዑ ቀንዲ ግን ኣቢ ብዙሕ ግዜ ሓሶት ነፍስኻ እንተደጊምካ ኣላ ሓቂ ኮይኑ ክስምዓካ ስለ ዝኽእል እዚ ኢትዮጵያ ንሶማልያ ስዕራታ ይትፈልጥን ታሪክ ፅቡቅ ገይሮም ብጌጋ ታሪክ ነፍሶም ስለ ዝመልኡ ስለ ዝነግሩ ዳ እምበር ንኢትዮጵያ ፊት ንፊት ሶማልያ ገጢማ ኢትዮጵያ ኣይሰዓረትን ምናልባት ሎሚ እውን ክትመፅእ እንድሕር ኮንካ ብዘይ ናይ ራሻን ናይ ኩባን ናይ የመንን ሓገዝ ተመፂኻ ስዕረትካ ክትግልበብ ምዃንካ ኣብኣ እንታይ ኢሉ ኣብታ ትዊት ዝገበረ ነዋሕ ትዊት እያ ነይራ ንትግራይ እውን ዝሰዓርካዮም ከይመስለካ ኢልዎ ንፁር ቋንቋ ኢኻ ዓብ ፖለቲከኛ ናይ ኬንያ ንትግራይ ኣብ ናይ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ዝሰዓረ ከይመስለካ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ይስዒርዎ ድሮን ናይ ትርኩኻ ሓጊዙ ኣቡ እምበር ንስኻ ዝሰዓርካ ሰራዊትካ ዝሰዓሮ ነገር የብሉን ሕጂ እውን ምስ ፋኖ ተጋጢሙ ክስዕር ዘይከኣለ ሰራዊት ሒዙ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ከይዱ ክዕወት ከም ዘይክእል ብንፁር ተዛሪቦም ኣለዉ ካልእ ኣብዚ ለንቅነ ኣብ ትዊተር ትዘውር ዘላ ቪድዮ ከርየኩም እየ ንሳ ድማ ምስ ምንታይ ዝተተሓዘት እያ እዚያ ራእይዋ እሞ መልሲ ኢልና ክንሪኣ ኢና ቨሪ ኢምፖርታንት እያ ላይክ ግበሩ ፕሊዝ እዚኣ መስም ኩልና ንፈልጣ ዛንታ እንድያ ንስማዕያ እስኪ ህዝብን ዓለምን ክፈልጦ ዘለዎ ካብ ባድመ ወፃና ማለት ፀሓይ ሞይታ ማለት ፀሓይ ስድሕሪ ሕጂ ትበርቕና ማለት እሱን ካዘ ንሕና ኣና ክለቃ ቆፍና ኤሪትራ ቆይ ሕወር ንዝበለ
So أبزي رأي وحجي مالت إزيا تريواتناكم مزيا فيديو كندي عمتات استقبلت يا سمع حجابزي زجرم نجار كتريهم. Good evening, Abede from Ethiopia. You are welcome to Straight Talk Africa. Straight Talk Up Africa زبحال زنبري نايكرم أمباسادر نايرترا أبتي انترفيو قريبو كزارب كله اسمرهم جرمايو جي نسو بتليفون حدا سب دويلك حطو أبتي تليفون توك شو هذا سب تليفون دويلو كحتتيو من إذا حتت دمسنا تفلت ومجمرة تفلتكم مصحف. Yeah, my question is, I have two questions. Go ahead. First, the ambassador has shown you a map with three lines. One, the Ethiopian claim line. Second, the Eritrean claim line. And the third one, in black, the arbitral decision. Would you please ask the ambassador to show you, on the basis of the black line, where Badme is, and if Badme has been assigned to Eritrea on that map? That's my first question. My second question to the ambassador is, his president is claimed to have said at one point that Eritrea's withdrawal from Badme is as likely as the sun setting in the east. Thank you. So اتدويلو زحتة تمن مخانفليتكم مدى لهم مالسيب تحت صحافة زفلتكم تنحطو تاتين زبلا قدامي تحطو أبتي كارتا كريكا خلو كلت سلسة لاينا تاريكان يرتحانتي نتانا بعدمي قدانا بعدمي زنبرولو مالتي مستبين إيرترا زغربتو إثيوبيا زغربتو التبيين استوهابو لاين أبتي بيين استوهابو سليم لاين بعدما أبي وغانا اللعبو بس كان زي حطو تتخليت دما بريزيدنت ناتو نت أمباسادر نيرترا مالتيو بريزيدنت ناتو كبادي موت أنا مالت هاي بمبرق عريبة مالتيو ويكا هم مالتيو قليل وسي بزعبا زياخة سكحتو تنتهي قبل خليلو ماليش لولو حتى يتولو عجي نغات سلاب تمالسي. And the voice sounds to me, Prime Minister Mallas, to be frank with you. Yeah, he the sounds question like is him. I'm positive because I've met him so many times. So having the question coming from him. So تدمتي كابد سمعكو يلو من الباتر تعيفكم تخوينكم الليسكم اللهم زحرتا يلو تدمسي كاب سمعكو ناي برايم مينستر ملس سيناويو لازم ملس يو بتليفون دويلو زحتو زلابزي انترفيو كله so زيا انتي زربا تقرمي. I'm also delighted. That's terrific for Straight Talk. And he is right. On the map, it doesn't show Badme. I mean, they have avoided. It doesn't show the entire, even inside Ethiopia, it doesn't show any of the villages. Correct. It's blank. But you have to collaborate this map with former Italian map as well as Eritrean map. That this line change, it doesn't even change a single comma. It clearly says in the previous paragraph, Badme town, Badme Warada, we have been administered, should be given to us, Ethiopia claims. And the verdict is clearly spelled, based on your claim, since we didn't see that, all this doesn't belong to you. They have passed the verdict. The second question on... So, انتهي بلالو زياريوا تا كأيح لاين تريوازو لهم إثيوبيا مريتيو إلى نابتك الساغربات زنبرتها تكتل على عندما إيرترا يقبعني زبالتين يرو تسأليم لا عندما تريوادو لهم توسن استوهابيم إذا تسأليم توهيبو زوليلو exactly مستتليان أبقى زي كارتانا إتليان زنبرة كابو ولا حنت كوماون أيكير نيلو سلازي ندحر تخكلت لاين تسمير له بعد ما أبي كمزلا ولا بتكارتا دي تراي نتي لاين تحريقايو بعد ما أمريتنا إيرترا كمزلا يوزنجر نابلي يملسوا له سلازي تي إثيوبيا نابي كسيسو حاجتهم كم زنبر رايو نمنتاي نوشت أتيوم أنا مجبات حلمهم زنبرهم بينز توهبوا جنسو أبتي كارتا نسوم زهبوا بعد ما سلدي تسالة تجاجيل ويحسيله نخبلي ليو إثيوبيا ما هم تذكروه بعد ما كل زبالنا زي بالنا يوم توهيبنا بمبال نعلم زنقريه ونيرا من التبيين مجمر يوم ملس مستوهبه وتوسانا مستوهبه كل زبالنا زي بالنا توهيبنا يلو سيوم مسفن عبي عند راجير نيرو دي حرام يوم أين تكبرون نايلو نجي نتخليت ملسنا تنتحتو نايتات حي بمبرق عربي زبالة خاصة. Ambassador Ukraine is the Prime Minister of Ethiopia. Exactly. The second question which he raised on the sunrise and sunset issue is that it did rise up. Where does Badme belong? Is
The sun has risen up. What you want is a metaphorical expression. So metaphorically, you can say, even over my dead body, somebody would say. So ብዛዕባ እታ ናይ ፀሓይ እንተኮይኑ ግን ትኽክል እዩ ነይሩ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ቪድዮ ንገብረላ ዘለና ኮይና እታ ባድመ ንዓናያ ተወሲና ስለዚ ናይ ሜታፎሪክ ወይ ከዓ ብኣምሳል ስለ ዝዛረብ ዝነበረ እታ ፀሓይ ኣብቲ ዝግባኣ ኮይና ኣላ ብምዕራብ በሪቓ ንምዕራብ ተዓርባ ኣላ ምክንያቱ ባድመ ናባና ምዃና ስለዘይተረፈ እናበለ ይምልሰሉ ኣሎ ስለዚ እዚኣ ለንቀነታ ቪድዮ ድሕሪ ናይ ዓመት ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ትዊተር ክዘውርያ ኣለኹ was very very interesting ንኽንሪዮ ማለት እዩ ካብኡ ከይወፃና ናብቲ ካልእ ናይ ኤርትራ ከይሰገርና ከለና ቀጥታ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ካብ ኡጋንዳ ናብ ካይሮ ብምኻድ ምስ ፕሬዚደንት ምስ መዘኑ ፕሬዚደንት ኣልሲሲ ናይ ግብፂ ይራኸብ ከም ዘለዎን ግብፂ ድማ ኣብዚ ኩነታት እዚ ዓብ ምትትታው ዓብዪ ኢድ ክህልዋ ከም ዝኽእል ሰራዊት ናይ ሶማልያ ንምምልማል ድዩ ካልእ ደገፍ ንምሃብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብ ረብሓ ከም ዘለዋ እዚ ንፁር ጌርና ንወሰዶ ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ጂኦፖለቲካ ብዙሓት ሓይልታት ኣብ ጎኒ ሶማልያ ደው ይብሉ ከም ዘለውን ሃገራት ዓረብ ድማ ደጊሞም ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ማዕገርገሪት ሃገር ብምባል ንሶማልያ ኩሉ ዘድሊ ደገፍ ክገብርዋ ከም ዘለዎም ገሊፆም ነይሮም ከም ውፅኢት ናቱ ድማ ናልኩም ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ናብ ግብፂ ከይድሎ እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ዝኸዶ ዘሎ እዩ ሕጂ እንታይ ክንርኢና እዚ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ዘርአያቶ ከምቲ ዝድለ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፍብረኽን ዝበሃልን ነገራት ኤርትራ ካውንተር ወይ ከዓ አንጻሩ ኣብ ሚድያ ከምቲ ዝድለ ከምቲ እንታይ ዓይነት ተበግሶ ክትገብር ኣለዋ ወይ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ክህልዋ ኣሎ ክልተ ቪድዮታት ከሪአኩም እየ ሓንቲ ካብ ኤርትራ ሓንቲ ድማ ካብ ኣክቲቪስትስ ናይ ኤርትራ ኤልያስ ኣማረ ትማል ንእሽተይ ክፋል ኣሪአኩም ነይረ እንታይ ክግበር ከም ዘሎ ብዛዕባ ሚድያ ተራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ክኸውን ከም ዘሎ ኣብ ደገ ንዘሎ ከምኡ ናብ ውሽጢ እዚኣ እስከስምዕዋ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ተመሊስና ድማ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሓንቲ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ከሪአኩም እየ صحفات بعد ፍጻሜታት بعد ማሕታ بعد حربኛ መጽሐፍቲ መጓሳጎስ ዝኾኑ ድራማታት ድርፍታት ገለገለሲ this ሓያል ድሕረ ባይታ ሓያል ሰረት እዩ ነይሩ 91 ስስ ኢልና ባዶ ይኮና ንጅምር ዘለና ናው ድሕሪ 91 ግን እቲ ናይ ሚድያ ስታይ ከምቲ ዝግብኦ ኣይሓየልናዮ ኣብዚ ስታይ ቃል ዓለም ገለስ ክንገብር የብልና ኣይሓየለን ሜቢ ሊሚትድ ዓቕሚ ዲ ነይሩና ሜቢ እቲ ናይ ቁጠባውን ናይ ገለን ፎካሳዊ ይኸውን ዘለዎ ዝብል ድዩ ግን እዚ ናይ ሚድያ ስታይ ከዓ ሽነኽ ንግለክ ክትገብሮስ ኣይትኽእልኒ ዕሽሽ ክትብሎ ኣይትኽእልኒ ቅድሚ እዚኣ ናይ ኤርትራ ግን ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ኣብዚኣ ሸር ክገብረልኩም ተራ ናይ ሚድያ ብምዕራባዊ ዓለም ክገልፆ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብዚኣ ግን ነይራ ምስ መለስ ሕጉስ ሪስታት ማይዞ ስርቂ ብጣዕሚ እዩ ባህልና ትግራዋይ ዝዛረብ ዘሎ ኢትዮጵያ ጉድ ረኺቦም ኣለዉ ምክንያቱ ስርቂ ባህልና እዩ ስለምንታይ ባህልና ኮይኑ ይብል ኣሎ ስምዕዎ ጀስ ጊቭ ሚ ሰከንድ ከምፃልኩም እየ ሪስታት ማይዞ ስርቂ ብጣዕሚ እዩ ባህልና ዋው ምክንያቱ መለስ ለትሕዘና መስመር እኒኣ ተተገኒኻ ወንጀል እዩ تملي تخسر حي لنا مالتي احنا لنا نملس مسمار حزنا يهونا سرقنا نسرق تجد تحزنا سنة فتحنا حرس العالم تايجروا وانجل يتسرق كلهم دولوا بلقينا فتردي انكو لا يوم راح تخمو حدا دقر دغوري كويت اي رهلنا خوين نبي كاوت موتو سي زولو ما لا يوم راح تخمسي ما افتح بور لمون كويت سلازي صباح ዝግበር ወፍሪ ጌርካ መሰብካ ሰልጢንካ ትካው ብቕዓትን ገለን ጌርካሲ ሓያል 24 ሰዓት 7 መዓልቲ ብሰሙን ዝሰርሕ ሓያል ሚድያ እሞ ከዓ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ክትገብር ትለካ እዚ ኤግዛምፕል ቶም ፀላእትና ቶም ዓበይቲ ሓይልታት ዩኒፖላር ሄጀመኒ ምስቲ ዘለዎም ተዛማዲ ናይ ቁጠባን ናይ ካልእ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ነዚ ሸነኽ እዚ ናይ ሚድያ ኩቱር ኢንቨስትመንት እዮም ዝገብሩ ልምዓት ብላይን ቢልዮንስ ኦፍ ዶላርስ ትሪሊየንስ እዮም ዘጥፍኡ ንምንታይ ኣእምሮ ናይ ሰብ ንምግዛእ እሱ ዝተቆፃፀረ እዩ ነቲ ፖለቲካ ዝቆፃፀሮ ደይ ኖው ዳት ስለዚ እዚኦም ገዚፍ ፀጋታት ዘለዎም ሃብታማት ሃገራት ኣብ ከምኡ ገዚፍ ርእሰ ማላዊ ወፍሪ ገዚፍ ናይ ሰብኣዊ ዓቕሚ ወፍሪ ካብ ገበሩ ንእከይ ንውዲት እከይ ዕላማ ንሕና መኸተ ዘለና ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ሃገራት ከዓ ከምኡ ንዕኡ ዝማጣጠን ፕሮፖርሽናል ክስታይሲ እዚ ናይ ሚድያ መኸተ ኒግሌክት ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና እዚኣ ኮንሰፕት እዚኣ ንምርዳእ ዝኣምር ሓያል ስታይ ፀኒዑና እዩ ብግቡእ ሲ ንገብር ኣለና ገለብል ግን
تايم تفلتو خنكا صبو غيركا تنقحت على دحر زي تغبرو خنكا to know and not to do is not to know زبل حدا فلسفه ناي تشاينا وانغ يمينغ زبال ناي مبل 14 خفله زمان الله تفلتو مو تغبرو انت خنكا كم زي مفلات يزوصل مفلات وين نقحت تغباري كلولو زي تغباري زي تغبير كاو نقحونا يكون كان الحمد to know and not to do is not to know ابا حزل اللي حجي الاس لك ابا تانا ميديا من الوقت حجي ازس كنا بإرترا نقمتلو اب 30 عمت حنت معلت بايتو تصتاس بزعبا قداي إرترا حزب إرترا نابالمن كلاستر بومباهاتنا بزمان الناصحه تاكيبو فلط زتي فلط 30 عمت بزعبا قداي تግራይ ግን اب ካብ 12 ወርሒ اب اذن 11 ወርሒ 11 አኺባ ገይሩ بقداي تግራይ كان يبليف ازيو ناتوم يزوخينات زي نسوم زكايدو وي بوكلنا اويانه تسرح زلات واقع زلات رقف زلامبري واناتاتو نساتهم يا ابزع 10 غزي زكايدو اخيباتات انصار منغسي اثيوبيان ارتران تصبا زونه وسانه نخحلفو زغبرو فتنه بزن عبيت هاجراتن كالوت قدسات هاجراتن تنصيو تسع اجي 25 عامات انتاي غيرنا وي منتاي بصحنا لنا نضرب نخيل ناي هاجراو غلغلوت اوركتو خنتاي نيرو او وشت تماقنا هاتري غلك ناي بحقي سب مهنا صيو لعلغلو بخونه صقا بخونه خالي رقاحي اب قمت اتيها تزارب تخيل هاجن لعل سب بخونه خالي صقا الو الكاي تحسب اب حرنتاو قالسنا نتي ايكويشن وي نتي معريت دايتو ودنا معريت كن قلبطو مخالنا حيلنا يسبي ناي محبراوي ميدياتات نطفتي يكون ولا بعد ناي منغست ناي كوميونيكيشن سيرفيس نبعلو كعبلو معناتو سبلو محبريتا يدقلب دلو ابس مرا خوينو نزا بروجكت زي ادي فلت اسبو زي شعو هيستي تقبر كمارر كسمع خلخا اوف كورس فرق يكون خات حتى تكون نسخه مالتي فرق كونس لم تايدي فلت اي كان عدر بيل تفرق كن حتى تاي بعد خاطر مالتي سلم تاي سرح له كل حبريتا زيتو سريح ودي له نخمز علامه يدما سرح زلن مبالسي كبار يكون غزيئه يحرجي كمزي زغبر ندي نينغر نبزي سرح دي سرح له مدرخنا اندا تسغاغرنا نخيد لنا تغبرت نغر عليك غير ختبل عليك تحساسب عليك معناتو 00 متمزاز محبار طراي ديكونس حبريتا سنك غل طراي ديكونس متمزاز ناي تاريخون كمص سلازونه لومي يغبرالنا يكون محبار اناتكم تراي نحنا ينركول اناتهم سرح زلنا هاي عند الانترنت كاتن للكان هو عجيتي مغبار محبار ناتكم ابدغ زلو زبنا دما حبريتا يدلني مزع عدخات عزبا طراي دول راي تاي غبر الله بعلو نغرك ايت مريت تاي تغبر كاشو توسن بالي انا تا ناتي حا ملختي لان نعمل اسيات سلازون كا نعمل اسيات ابدغه انا خبرك سلازم متا هون اجي سخا نايدي حتفلط انا خا نايدغه من اسيات بزحت لحمل نغر الله اجي سبي سدت دغه وطو بزح نغر الله اجي نزما محبره ميديا زنتو من اسيات قربين كات تبعهم اغدل ابلهم مبلو طلاتي نعوم انتهى من اخر لك هاجرهم نموتوا هاجرهم نخري وحمد لله احنا دراني نخري وما تا خليتي دحر 5 عام ديرتا خميت رايك بدين اي بروميس هاي حتى كان هاي وداتا ثم سيدي حتى تفطر الكادلو هو اساسي تايتي منسي فلايتي مستقبل علي ابغزيو كم تدبلكو ام منغار زقدم انديو نت سب سليبو زلو بتحساوي نخنغر تي ديسر حسري حزبل تي دي تغبره تغيرنا على زدا نغر دلو زيغا كحرم عتكو يدو خبي بزو عبو طراطريها كامني كملس يا مسمر خاتي دغه في ارتراو خايبنا ولا شي غزي حجي مازنو تطمزي زيالو دغه في ارتراو يبنا تقملينا حرب حلينا كماريو بولمتي عدو خماتي بولس سبقا خوني زعازي طراطر خاسر حكا طراي مبال بعبيو ግን نعم عوتات غيرهم صن حساب حجي نتي زبن زمصو سرعه حبريتا تقملس دصني حجي خاناتنا ساعات حبريتا تطاينا نتم منسيات نتم شيفت غيرهم زلو منسيات هون ولا بلانغا سفيرهم زلو انا سورا نايتم لانغا ايدا شغلني اتيوم سغله فليطنا يبلو هلو ماتي كم فليطنا يلوم نايت تقاما يدلو دل حساب سلد وسدو بفليطنا بحال تكون هلو زيم قللتيو اتي نابتن لانغا تريف دلو تخن خبير تراو ندوص سي لانغا تريف دلو معربا خوين خيترف نسي تي زغدسن سو خا بحقي كنسرح له ندملو لنا نعو زخون حبريتا كنقرب لنا كل غزي فول اوف انفورميشن يا زهجر كم تري ادلخ كولي كاطري حبريتا اكيد كاي تخل حسب حتيتك ازايب كاديكونس تمريد سرح زلو بعد زارف سلازون نسا اكيدنا من ريو هولك مسمر ويكا مسكم من سيات اوش هاجر زلو تدغاغيفا هاجرو زي حنصلو
ምክንያት ንዓይ ይረአየኒ ነዚ ረቋሒ እዚ መተካእታ ክትረክበሉ ኣይትኽእልን ስለዚ ምህናፅ ናይ ሰብ በቲ ሽዑ ዝነበረ ሰራርሓ ምናልባት ሰለስተ ቀለልቲ ዝመስላ ኣገላልፃታት ኣለዋ ሳተን ንቕሓት ውዳበ ዕጥቂ ትበሃል ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል ፃል ዝኾነ ሓበሬታ ናብ ንሱ ትልቅዕ መስመር ባል ዓይኒ ዛረበሉ ትልቅዕ ስእሊ ናይ ዘሎ ህሉ ኩነታት እና መገብና ጥራይ ንክምር ክመፅ እዩ ብዙሕ ተጨንቕ ኣይኮነን ከምቲ ዓንተ ወዘልኩ ከዓ ፍልልይ ናይ ተፃዋርነት እኮ ይፋፋዕ ቢልና እቲ ዝፃወር ተሪፍሎ እቲ ዘይተፃወረ ካሊእ ናይ ውልቃዊ ሕቶታት ደንቆሎ ኣርእስቲ እዩ ርሒቑና ዘሎ እምበሪ እቲ መንፈስ እቲ ሃገራውነት እቲ ኤርትራውነት ኣብ ቦትኡ ስለዝኾነ ብዙሕ ኣይነካውዶ ናይ 5 ዓመት ኤርትራ ከመይ 5 ዓመት ኣቕረባይ ላይ ንሰርሕ ዘሎ ሰብሲ ኣብ ውሕድ ካለ ዝብለካ 5 ዓመት ብዝኾነ ግን ብሓቂ እቶም ብምሉኦም ናይ ህዝቢ ሕቶታት ዝሓቶም ማሕበራዊ ሕቶታት ሙሉእ ዳርጋ ብዝባሃል ደረጃ ንክፍፀሙ ዝጅመርሉ መድረክ ንርኢ ንኸውን ኢለ ይሓስባ ነዚ 5 ዓመት ብዙሕ ናይ ማሕበራዊ ሕቶታት ንምልሰሉ ወይ ከዓ ንዕኦም ንምምላስ ብቅልጡፍ ብኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ መገዲ ክስራሕሉ ዝጅምረሉ መድረክ ምክንያቱ ትሪኦ ኣለካ ሕጂ እቲ ምዕራፋት ዓበይቲ ምዕራፋት ኣብ ዝገበራ ዝነበረ ንዓና ብቐጣፀሉ ምዕራፋት ኣብ ምዝዛም ገፁ ሓይልና ድማ ሙሉእ ኣብ ልምዓት ሃገር ገፅና ንጥውየል ዘለና ግዜ ስለዝኾነ ሕጂ ዝጀማመሩ ኣብዚ 5 ዓመት ዝጀማመሩ ፕሮጀክታት ኣዝዮም ንህዝቢ ኤርትራ መፃኢኡ ዘርእዩ ፕሮጀክታት ዝጀማመሩ እዮም ኢለ ተስፋ ገብር ክሪኦ ኢና ስለዝሃብካና ግዜ ኣዝየ ደመስግን እዛ ቪድዮ እዚኣ ብጣዕሚ ካብ ደስ ዝበለትኒ ምክንያቱ እቲ ኢንጂነር ዳንኤል ካብቲ ብቅዓት ናይ ኢንጂነሪንግ ናቱ እቲ ተመክሮ ናቱ ሓሳባት ናቱ ንምግላፅ ንዝህሉ ኩነታት ድማ እቲ መንእሰይ እንታይ ኢሉ ሓንቲ ካብተን ዝፈትወን ዘረባ ብብዙሓት ኩለንተን ዘረባ ናቱ ጥቕሲ ክኾና ዝኽእላየን ሓቂ ሓይሽ ገለ ካብቲ ዝበለን ግን እቶም ተፀመምና ኢና ንሰርሕ ዘለና ተኻልእ ሃገር ፀልዩ ዘይኮነስ ክፅመም ስለ ዘይከኣለ ይከይዱ ዝጓሓፍ ኤርትራዊ ድማ የብልናን ውዒሉ ሓዲሩ ነዚ ሃገር ከርባሓ ምዃኑ ንፈልጥ ዓቕሊ ጌርና ጥራይ ክንፅበኽ ንክእል ኣለና ይብል ኣሎ ከም ተወሳኺ ድማ ኣዝገበረ ነድዩ ነይነግር ኣዝገብር ነድዩ ነይነግር ዝብል ዘረባ ግዜ ይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ እታ ትገብራ ዘለካ ንህዝብካ ኣፍልጦ ተዘይፍሊጥካዮ ካልኦት ዘይገብሩ ዘለዉ ከታልልዎ እዮም ዓድካ ትጠፍኣላ ወላ ሓንቲ የብላን መይታያ እዚ ኩሉ ዓድና ከምዚ ተገበረ ናብ ፅርግያ ከምዚ ተገብረ እዚ ኩሉ ዲጋታት ዝህነፀሎ ካብ ምንታይ ብዝመፅእ ካፒታል እዩ ዝኣቱ ዘሎ ካበይ ንኣብነት እቲ ስሚንቶ የለን ነዚ ነትን ክሰርሕ ክትብል ከለካ ክንዲዚ ዝኣክል ፕሮጀክታት ትገብር እንተሎ እቲ መንግስቲ በቲ ዓቕሙ ነቲ ዘለዎ ስሚንቶ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕዚ ቅርፃዊ ኩነታት ይወስዶ ከም ዘሎ ርዱ እዩ እዚ ፀዓት እውን ከምኡ እቲ ዘለዎ ኤሌክትሪክን እቲ ዘለዎ ነዳድን ኣብዞም ዓበይቲ ፕሮጀክታት ዝሃልኽ ተኮይኑ ነቲ ህዝቢ ተረፍ ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ግን እቲ ህዝቢ ኣብ ከተማ ዘሎ መስዋእቲ ይኸፍል ኣሎ ምዕባለ ድማ ብዘይ መስዋእቲ ኣይመፅእን እዩ መስዋእቲ ከይገበርካ ለውጢ ስለ ዘይመፅእ ስለዚ ነዛ ናይ ሎማ ኣርስቲ በዚ ክንውዳእ ንኽእል ብጣዕሚ ደስ ዘብል ዘረባ እዩ ከምዚ እናረኣኹ ንሰብ ከምፅእ ክፍትነ እዛ ኣርስቲ እዚኣ እዛ ዳንኤል ዝገበራ ግን ኩልካትኩም ምስጋና ከተብፅሕዎ ክትብዎ ንከምዚኦም ዓይነት ሰባት ድማ ዓበይ ክብሪ ክንህብ የተባብዕ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ኩዴ ኣብ ካልእ ኣርስቲ ክሳብ ንራኸብ ዝሓን ክንብለኩም ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ደገፍ ድማ ነዳዲ ናይዚ ቻነል እናበልኩ ክሰናበተኩም እየ ተፅብቑ ኣብ ሂወትና ሱር በተኻዊ ለውጢ ክንገብር ንደሊ ዶ እምበኣር ንደሊ እንተኮይና ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብካ ባንኪ ብናፃ ነቲ ባንኪ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንተኽኢልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትኻን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርነት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ድዩ ገዛ ኣብ ኣፍሪቃ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትኹም ከፊልናሉ መስዋዕቲ ብዙሕ ደም ምንኾነ ክንፈልግ ክዛዘር ምሳኹ እዩ ዘሎ ትብልና ሰፈፍናዮ ናይ ቀደም ናዘንከና ክንሪአኩም መፂና حزني إرتراوي عوت حبني حزني ذكت حزني حبني عوت حبني عبر غنيون عبد السلام نفس المنصاليو زبن السلام عرب زلو دراخ السلام وغن اللوني